Mizoram forest ichiramo Mizoram tribal huina kan thune nang chika zon ti boya on pongla an tumlawa chu han pulal du na hen ramashal Mizoram shal kan ti mei nimin lampang session ha khanin borok aron omahat maya chu enge kan ti chuan the Forest Conservation Ammendment Act 2023 chungchang kha ania leader of opposition te pusi ngulian chunga te pulbadro moya roi te ti te aming langsar pola chuan ania anni ho khanin thiam takin anon soini hemi hi hun masalampanga kan lo du tolo kan lo nol to khania tin an soya tin tuna kan chief minister lai pulal do mangai po khanin adu lovani ti kha aron soini maro chu pudu manaron wainap na khanin hei chu khati hunlai kha chuanin bi kan la hre chiang lova maro chu tuna chon guideline zong nen engkim chiang takin aron chuak ta kan tan lo omom love kan tan poina hom love ti ang zong khanin conclusion kha aron nei ta ni poni sela kan politician te debater thatak tak te nia athat lo na soi tam tak po khanin athat na soi du seng chonin soi tur chon mu thowin karinga tin athat na tam tak soi te po khanin han soi boi du tak tak seng chonin athat lo na tam tak chu soi tur nei ve ngein karinga ni ti chuan hemi chungchanga herin boro karonom hat kan thi to kha ti chuan social media lampanga po mutur aron oma hete hian po saran omani voin Mizoram Assembly to pass kha kanram tan apoi thui thei viau angem aron tia hei apostu ajek tu potimi theng puwana ania nisom nile pasaria ti chua kha ani August nisom nile pasari voilama FCAA mo Forest Conservation Ammendment Act kha anita FCAA homje hi chu adopt tura kan assembly session ina apasta khan ngong thalo avani thui thei don em aron tia a topic ai chon zona chu aron zot view tak nangin a first sentence a hian a sentence ma sa hianin aron soitum dan lampang kha chu chiang hal der maya zona aron zot view nangin ngong thalo avani thui thei don em aron ti dana hianin a ngong thalo lampang kha no thalo ti na lampang kha aron soidon ti kha chethiam thei thamei ni Mizoram Land Ownership zong hi revenue department and call le forest department and call ani maya forest ram hi concurrent list central ne na thune na in trom ani angin union ministry le state ministry thune na in trom noya and call ania state ministry hian union ministry ne na an and call to ram reserve forest le protected area apuang thina union ministry hian state ministry thulovin aron puangot thailo Forest Rama Mizoram Sarkarin apon to chu Union Ministry le State Ministry remti na ve lo chuan atidang lam di reserve ngot thailo bok rem anti dun na lo chuan Forest Ram hi atu ma in an du in mangot thailo bok ani rontini FCAA 2023 hian National Strategic Importance thila Union Ministry in State Ministry kaltlang kherlova aman theina dan kong aron hongta chu tuna FCAA Amendment 2023 man phalna kan lo pek kan lo adopt ve tak chu ani rontini heta henin hei lai comment bi ka hianin kan ngai dan ni no puina kan ngai dan tlang pui kharon highlight ta poni se chia jel photila chuti rol chon he dan tuna kan Mizoram rural na sangina pom ta ka hian State Ministry in Union Ministry phalna lama salova aman thei ve na dan provision asiam ve chuang me lovani rontini aron soi detail changreng view maya kan chejel photang article 371 G land ownership chungchanga Mizoram mi puiten thuneina sovereignty kan neina dan aron theta ni entinan aron tia tunlaya soirik rare earth minerals zone le laitswa exploration na Mizoram telin northeast state 10 kata ma anla don ni in soyania Nagaland chuan land ownership baka land resources ha thuneina anlan neya hedan hi kan adopt don taka chuan keini chuan land ownership kan nei ve to don lova rare earth minerals anron zon don huna po Mizoram sarkarem ti na lakherlo po in an tu na muna research le exploration te an kalpui mi thei dona aram mi ni na le thune na engma kan nei to don lo ani aron tini imponi se ta ron soyom je bera chuan kan rama kan le noya thil hlu te khateng kharon lai chuak don ta se keini aram nei tu te thu kha an mo to don lova an du den ron lai top mai don ani ti kha aron soi chuni do ber maya
hedan hi kan rama man kan phal veta ka chuan an du lai hi sanctuary ate aron puanga engma kan soi thei to lowang an du na mun sipai mun male air force mun te radar mun te aron bun mi thei to anga soi thei kan nei to lowang kan poisa mamo lutuk hian lengpui airport ram all kan nei chun man taka shal kan tumtlat ang thau hian central laka tlaklum du luata kan ram kan shal ta ani thei mai lo mo hetiang thil poimo lutuka hi chuan mipui van tla ngai dan lak phot nuwa thutluk na siam ni se athat nen thil hi kan basangam lutuk deu ani lo mo le ran ti ni soita kan khan atira athu puile mo tilaya apoi thei via wangem ti athu puile atop conclusion a chonin apoi thei dan zong kharon soita neti anga thu pui kan wa hi chuanin thil om thei ve both side clearin athat ve na athat lo ve na atanga conclusion mi pui ngai dana handa thiam te pokha thavi win karinga maro chu mi posa hi chuanin khatiang kha ka mulem lovani poni sela hemi chungchanga herin nimin lampanga kan enge kan house leader ina aria ka khanin thiam takin haron reka pudoma tongkam thiam politician tra debater tra ni na haron langa poni sela hemi chungchanga hianin nimin lampang session khachukan endeu vek to in karinga chuwang chonin tuntuma hianin thil dang vak kan thlir don lem lova hemi hi thil thalo le India ram central ina mo union ina kan ram kan forest te mo khatiang athun ina anon nei khan athalo zo in aron mangdon nge atha zongin mo aram leilung fa te chiat boy na khopian aron ti don nge nia aram leilung te choi kang thei zongin ti kha kan chi ka ngai in ka sia heta mithen khatina lo analyze tinan airport chungchanga te po kha tuna hanin tunak post kan share zo ta ka phan ron langa lengpui airport chungchang te po ani na tak kan suriat ma kha chuanin alo maya maro chu air force lampanga thok mi panga ami anon thuwa panel member zonet lampangina tokso chu ni chelo yang interview nei na khan aron soi kha chuan lo lo ni khating te khan ni eng poni sa thil hi awok ve ta henin aron al hloi zel maya maro chu han bel chian ve te hi kan duty kan ti tur ni ve thoni ti hi kan shet angai hle maya chuta chonin pushe ta changte hianin thil ni dan phung te thil om dan phung te kha alo zir na sa maya pushe ta changte hi vai karon ti lan kher kan ti chon ani hi fakum na deu anaya engeniang sarkar lai po anti diklo ni she chuanin tiang khanin voice ron nei maya anti thani poina ron fak maya tiang kha citizenship tha ina anti tur angkha haron practice thavia win ka sia tin legal background alo nei boknen hianin thil reng hi ziakin da ani chumi chu ani ti angkha apoi mo ve bokani then khatin win lampang then khatin nimin lampanga anlo pasa khami kha anlo analyze siam ta ni chu mo maro chu data ena ziak ena chutiang chu ani chutiang chu thilom thei dani tia lawin zir chiang thlap te thosoi hi tuntuma chona pomom view donin ka siang poni sela tun zpm sarkar hianin kanram ta na thalo thil a pass lo rengem ti hi kan zir chiang chawanga mo tuna han pushe da changte henaron analyze dona chumi chu kini point kan ron reakanga kan mu dan te kan ngai dan te karan soi ve dona ama po hianin hei pushe da changte po hianin mu dan te angai dan te aron soya assembly session kha angai thachuak veka mo opposition lampang thu soi te po ruling lampang thu soi te po mo aron pulu tu pucha te thu soi te po ngai thachuak veka chu tanga analysis aron na ya kha aron soi dona ni po ni sela khoi tang hen ti tan tur ka thathiam chelo te tang hen tan top mai teng was du lo tan pon pudu ma khatin tu vakom lo tlom patin kan ko ni ka ta han kan chiang lo ba tu kan chiang ko u nau tu ti ro khai kan ram le han ta na tha in langa eng ma boina tu rom lo ba chu wangin ko mang u ti kha sei ni chu pudu ma thu sei tang khana chiang ma pok lo sei to kha boin chu pudu ma che tha ko mai pudu ma khanin chiang ta gen impi prepare tha ti sheta in asaya he ti asai cho bi kha a background na sei cho kha chiang la zualin kon sei cho man support pa mo kon sei so po di ve thawa
chung chu kat ron sei tum tak ni lawa a technical hei no Constitution of India the Constitution kiting tak kini pushia ta changte fa kom katina chu aron react mol top lova abu nente mo tuna enge Forest Conservation Ammendment Act anti te po hi lozir chiang thlapa lo mark thlap me ni chutha chonin enge tha lo ti lampang kha ani hen ra chiang veu donin alanga in zel teng Constitution of India in enge azia Article 371 G enge nia Article 371A Nagaland enge nia special big tite le heta I kan history of forest hi to mine state ko anda thina state ko da dangot kharem lova in shetowa global warming te lo ne setowa chu wangin concurrently santia I state le I central sarkar union government mo central sarkar kan timea union government ye dikzo le ngalena union government parliament ina an khoi the ve le anin khoi trom the dan tur ta na subject kha state li satamin I sangkha zakwa samsari paruk 42nd amendment khan I forest kha state subject atangin concurrent list ananda tani concurrent list khan entry number entry 17A khan concurrent list khan ananda ta concurrent list of forest 17 entry 17A umabang khan state le parliament trong kopin an pa sangaya chuan parliament ho anga hami anglo anga kanti an bi lakha state India rampum state 66% mo mun thum thanam mun nin an pass pui angai ve ta thina ni chu wangin central khan an du thalin for takin ang ngot theilawa state khanin an pass ve angai ta an lo okay pui ve ngai ta lo phat pui ve ngai mani assembly thewa mun thum thanam ni talin angaya tin sangni somni pathum khan kan lokalo aware vak lova sangni somni pathum khan hei hi kini chung kan pass theilo kan pom theilo ti te jinga kan lo tel to ni ma se sangni somni pathuma MNF sarkar noya kan pom theilo azawaya ngani a whole soul mo a khonota I kan MLS ngong te an pom lo kha boin chuan kan pom sak ve le ta ani I ZPM MLS ni pasariten an poma dang song chon pom lo pon ti lo ban ngoya an abstain chu wangin an pom tlong te kan pom ta dikha abstain ti tong kamaran manga kha chu omje ber ha chuanin ka pom pon ti lawa pom lo pon ti lawa abstain aron ti na khani ta ne ti chuanin concurrent te poron sei ta kha chon concurrent ta kha chuanin heta union mo central lampang heta India ram lai pui a kan ho tu te mei ba ka khan state ina kan lo pom pui na kan lo approval ti me teng o kha tiang kha angai via mi pani mi pakhat khan a thu ngo tin a tlang thei lova mi pani rem ti ton na kha angai ve thina ni ti kha aron soi fia cheng ve wa concurrent te pom ron soi fia wa kha ngai to lem lova ti khan kan en chho zelanga enge pushe tangai dan te kan thlir chhawanga kha mi then khat ngai dan te po kan chiara tin comment te po kalo ena then khat chon mani ram shal ta hiala te po khan hin tun sarkar hi anan bei chho chan kha ania mo po strong te han in khang hu khanin pushe ta zir chiang hen an zir chiang ve nge mo ti te po hi mi ngai to tirani po ni se kanon comment zel hianin an nom thina in thlir ngar photeng nia chuan seitong khan forest to state list om thin khan 1976 42nd amendment atang khan concurrent list oma entry 17A tani chuan forest ikawena khan pu lal do makhana soifia asedang ko olsam angrenga mara chu kha ni chelo ba I omje chu a hring dep to phochu forest angdo mekana soya amaro chu a hring dep chu forest an remote lo ba I sarkar document atangin entina forest ka chhan om tani thetur chu reserve forest oma reserve forest chu engmati theilo ma entina tiger sanctuary te elephant sanctuary te khang ho bika reserve ho big te tan activities satan
ani lo chuan sarkar mo mi mal angina mo khami chunga kan valua activities dang forest hill ni lo le unreserved na chan ni lo angatang kha chuan reserve forest ka tu mai sarkar penan anti dangam theilo ni chu reserve forest ni photang chuan I protected forest omle protected forest chu reserve forest and claim in a class in hiam de watmela forest ven himnalama anna te tugulem lova protected forest ai chuanin am thatna le thalona balance kha angani plus minus kha enanga state amos central inamo ma lak don chuan project up ma lak don chuan ngani kan mamo essential lutok lo thailo om nang chi project ni chuan takhan I phalna conditional forest clearance mo NOC impact ta chulo la chu forest version him vena pudo ma sei anga ngai the chu unclassified forest antia reserve forest bo ni lo protected forest bo ni lo hring version himi forest cover anti satellite chung andron and hring version him hoka forest ni tai vena pudo mana sei liam pola ka chu digna chan masala technically na dikchelova tin tuna Forest Conservation Ammendment Act ina tum ho khachu sarkar ina classified mo ngani unclassified po ni sela sarkar ina forest ang achier ho the big chungcham asinani chuan kan khetur chu nislak ang rang deu chu Mizoram a hian forest atam em ani record ta chun tuna Forest Conservation Ammendment Act hi pudoma se ang le heta kan se thak de reserve forest ate protected forest ate unclassified forest ate man ani don chuan mo khametana applicable don chuan Mizoram forest ya official register chu 84.53% ani kanthia dangin Mizoram zawzong chu 21,087 square kilometer ni singni sangkhat somret pasari square kilometer zaw ne kan Mizoram hi chuta 84.53% to 17,818 square kilometer ne chu wangin antinan tin mo Mizoram tin zone sengo Mizoram leilung mo Mizoram lei zawzong tin za zela tin somret le panga tin somret palin jok ma tin somret panga poti te to tin somret panga velka forest ani topa adang zong kha chu khuwa emo forest anga cher thei chelo malak to na infrastructure to na mania 15% tin za zela tin somret panga kha forest nia chuan tin som panga kha chu forest anga cher lo chau ani tinani chu wangin Mizoram pumpui mun nga thena mun li kha forest ni ngal popa mun kha chau kha forest lawang cherani hetan ni jatlak em ko sei thin ko sei du chu ni jatlak em ma sei ma khianin ei pushi da changte thu sei ki thathiam lo konom karing che lawa aron sei fia chiang ve wa forest hantia ei English thumal mizo tong han le chon ram noi ram ngo kan ti kha shingdo dep pati khamo kha khani me tamaro chu tianga ka han sei liam mai hi technically chon alo ni lo thina pushi ta khianin eng hinge forest ti sang kharon sei ta kha reserve forest ti te tiger reserve forest ti te poron sei ta tianga khanin Mizoram ram zaw zonga changa engchin hinge forest suni ti te pokha ama ngeniang lozir chen na khan teng khanin engkim mai kha fact and figure khanin aron soi theitat me ki afakum kati MMA ki dilai te chauvel le pushi ta shim hi thil lozir pe mi le lo chik me ni na hi lang chiang vin ka sia enge thil ni jatlak de ulek a shet chu ngai thlazum le teng Mizoram azun forest kan ti chen sal tu kuni zoom cultivation antia shifting cultivation hi tuna po hen ani taka chuan central sarkar chuan lo nei thingtlang lo nei hi khovel is na hlok lo ber thak ber forest environment ti cheber environment ti cheba ka hemi angani kan ti carbon dioxide emission kan ting chite
pollution siam nas berani ma se rilu na thak do chu India ram kumsum sari le panga lo ni ha mo chuan kumsum sari panga lo ni ai kan UT ve na 1972 atanga chut phe chuan jang kan ni kumsum ma le pathum vel ani to chumi chung chuan kan ram hruai tu te ram hmanga in ti tak tak ho te hian ti tak me wa min hruai thin lo wang le ho ong dewa picnic style kan ram hruai thin awangin khovel e zonna how tak ber hlok lo ber shom ber environment ti cheber zoom system of cultivation kha mizoram mi pui za som ru ko chang sum se do tho in ha na i zonna la ni tlak me thingtlang lo ne kan pel thi lo hi ru na thla kan ni tak tak a chun kan ram azima kan han sei war we 84-85% forest ne kan tia a tak tak a chun lo an vat du lu la mizoram chu ru sura tha le tha kan lo wa na kha kan chu la kha kum ni kha da chun lo thing le dup man ni thingkung engma mo ma mu ma pom lo ma se satellite ta changa cover ne ya forest cover canopy anti angkha om chuan forest amin chir sak ta ni chu wan helai 85% forest kan ti hi atak taka chuan hemi ram ngo kan ti chu atam achan ve pon to don lo ni ti kan theta poi mo khala ta ka kon se chok duwa chu wangin kan ram khoi tu te zpm ni mo congress mo mnf mo khoi ta ka request du chu puhola sarkar congress sarkar kan boi pila kan bela ka nang do lakin picnic sarkar mo ho sarkar picnic style in ram min khoi to su ram khoi tu de chu in por fok tu ne in chau ve nak tu ne in ngai to na in se na kha nang mani pumpui tan le nang mani chung khalai na le in party tan lovin ram le nang tan ani do na wangin khongai takin tu na tanga kum som chu mo kum ma chung pon ni sela hemi zoom system of cultivation kan ti thingtlang lo ne ju iper ram tong kan ram kan ti chereu ne do na kan ti chereu chak lo tu ni ani na ta ka chuan central sarkar khon ron sei ngam sela chuan kan tribal ni na min kher lo se chuan eng amani shem na minon pe kan tu to kharing kan lo ne ang chi mo I kan ngane in hal lo akang that pot de la kan lo au dur boka khang kha a thing to memani ti ka kan soi do ni chu forest chang le hemi forest bi ka his te subject atanga kon karena lo chodan te forest chu engde do nge reserve forest protected forest le class forest di kan soi ni tani chuan kan soi la du chu mitam takin anman lo chu tuna po kan environmental social activities ang chi da pana anman lo mo mit tlang puina kan man lo chu he amendment te Forest Conservation Act chimshime hi forest ti che da tura ni lo forest ti che le zel na tura ta na engene dan khau de low control tu tura ni ta ni conservation kitlai statement ki poi mo view mai tro tu na kan adopt tak dan na hianin kan ram ngo te khatiang kha ati chedon lova ati chiat zel na tu lo veng tu ni ti khani ta ni tu na henin kan ram lo nei dan te tiang khanin e pushia ta chang te khana ron soi ta ni ani nataka chon ram ngo kan ti chereu na sat zia te lo nei ten kan inson jela khatianga wanga ram ngo kan ti chereu na sat zia te aron soya ani nataka chonin e enge technically I chuti zat ram zau zong ania mizoram chu chuti ang zat chu I ram ngo kan nei ni kan ti po hi ani na taka chon heng kan lo nei dan system awang hen atak taka chon ani to lowang ti te po kha aron soita chu aven him na thatak te po hi tuna kan thil adopt te po hi lo ni vereng thei mai ni na langa po ni se kan ngai tha se lang je chu zo conservation hi man lo ani remote lo mineral conservation the book on say forest conservation je hian kan thil nei Hlauh kha lai cholo ani lo kan nei ang kha atlang kai theng ber man in the best possible sustainable way mo when kan man hi kan say phong in forest to hey say ka say thina kum som niamo som thuma mo thing chu lo chor le mai the mineral kan ti leilung hausak na phe chu kum mak ta doi mai ta ni chu vain lung mei kan tiamo
ngay ni balu mo mineral ang chi sung po ka kan lai chua to a ni chuan pairal la tu waste ngay ni zero waste mining method kan tiani chu ding che chuan conservation ti je ka safe tum na khan conservation shim je chu forest ka man lo shim tur ti na ni lo forest ka an mangani pon atlang kai theng benen manga an man zo a ka safe in a mining project lena te po kan environmentalist te po ka shil nol to ka the ngong chu mining project ani mo civil construction project mo alo reng in an MAMAWH forest ka anti chetur ni lo ni tani mining a phejuan thingkung pakhat an ki chuan pani an phun la tur ti te tin an du taka an du thar an lai chuan nuwa akhan khalai kha an natural forest amma forest maya forest changkhang zo a ango khup tirngot ni lo thinga po nge ni shaltla commercial trees kan tengchi tina mango kan tengchi theih te la thil dang sumchang thei khai le thingkung khan an khak thina ni chu reclamation and rehabilitation thini chu wangin forest kan mamoni chuan forest bora khan thil kan te do ni chuan forest ka ti chet pop lo tur tin lam pang ko sok ni chu forest conservation ina atumani forest sim kham han lo tur tin ani lo ka se fo thina forest kha ngo khani them mil ril tam sila pang bal ring sila factory din do ni la forest ka ti chet Hlauh sila factory din thela forest om turani ti taburila chuan conservation of forest ina ani chuang lo kha forest ka man lo shum tur ni lo kan 82 nan te motor le nan te AC room mo enga mo kan nei maso na tura kan nu do tang khan kha forest ka kan thiat zawanga mundanga kha aya forest ale da tam khan thing kan phunanga thlai ram kan ti che ta khan kan ma mo te bak chu kan siam chala don mi tam pen ka se 14 na Mizorama aizol khopuya po in mun kan laya kan in mun laina lei pai hi arem rema lui ti bol lo tur pai ni lawin a waste dump place kha mo khalai khulai ruama emo lukta ka planin playground na mo sarkari na man tur atan alena ka develop la ten ju reclamation and rehabilitation kan ti la chini tani chu wangin he forest conservation Act mo Amendment Act hian na tum chu zok chini ti kha phel poi moni chuan so tu do rio me chuan net India hian net zero emission by 2070 sam ni la som sere hian khami borua kha carbon dioxide khami akhu kha India ramen to lo tu zero emission turina duwa something samsaria chumi atana Forest Conservation Act 1980 hi siam ani tani India rama phechon antum vedan chuan samni la somni khan India ram pumpui mun thuma thena mun khachu forest ni vetoro se in forest nei taman tumani tin heta aziadan hemi amendment hemi ka tikmo hai hemi hi tuna an adopt ve wina an adopt resolution manga kan lo pompui ve kan state sarkari na pompui tak assembly lo pompui tak khania ta hena zia ga chan zia ga he ka thaisin nuai ni chon ela hin asoi ve pakhat le chu an nui sa thak me la changkang ro lu tu ga thile and whereas nationality determine contribution targets of the country and visas khobel pompui khuapa malak na ni tani chuan carbon intinan vini hian carbon cubic meter mo carbon dioxide cubic meter za cubic meter mo tin kan te o liter za cubic meter liter za kha lo ti chuak taila tin hiam zel an tuma sang ni le som thuma chuan India matang hian 2.5 to 3.0 billion tons of carbon dioxide equivalent akha ki kem tumani chuban forest conservation na to chu forest hian thingla mau hen oxygen an ti chuaka kan tua motor te kan mana al lo mo carbon dioxide emission chu fuels kan ti hemi tuna po electric motor ti wel te kan ti na chan le rare arts mo tu ka hian kan tu chu azol klapa
Mineral Exploration Corporation te GSI te le Mizoram kan geology mining te Changkhomin hemi Mizoram mani pokran se to kha rare earths elements kan te ho kha omve thengem Burma chon oma Burma ram shul Mizoram omve thengem ti chungchang te naktu ba izol klaba se ho do ni mo khang te kha chemicals and tani rare earths te po chukon se to khan apoi mo na sanchu I petrol mo diesel mo I koila mo ngani dungol themo mangap ti khulut lut lovin electric mangin mason tu kha kan sung mek an boi lui luya tuna chuan kan sei tongin khovela rare earths elements nei tam ho kha ain ti thei man kan rang ka chak ve thar tu ni chu kha ni don ta ti na ni tani chu wangin ki khlai kan sei chova tin kan sei fe to forest chang chuma sei zel langa sei to a chuan thil pakhat sei du kan ni le tani ka thil sei du chu veina changa khai chu forest conservation kha ni to che lo problem pang kan thleng ve don to pas fel veta moi nai takin kan ngai dan chuan Mizoram khan lo pas lo po nila it applies to the whole of India tin tani whole of India except Jammu and Kashmir in chotlang pe maro chu khami khangatinge voina khan Mizoram Assembly khan by resolution apas vekherti khachu china koran chair chozok memorandum of settlement mo memorandum of settlement MNF le Mizoram Sarkar le India Sarkar ai hoten and sign mon June ni somthum sangkhas ko somriat paruka pulal denga MNF ayo in RD Pradana Home Secretary Government of India te pulal khama Chief Secretary Government of Mizoram ayo sign a khan umbe kalani khama hose kam hetami kham sangkhas ko somriat paruk June ni som ni ma khan Forest Conservation Act lo passed on him. Heta memorandum soidan chuan kha chu soi boi thei kan ni lo masabina khan puara ranaron tan be na kha puara re bright fu em feel ti vel mani ni legal background ko shelo a soi kha dik veringa lo pass to po ni sela teni 1980 pass to po ni sela amendment an siam chuan chu amendment a chu 1986 nu an siam ani wang le thil alo dang lam chuan khami kha kan pon ve ngai don lo mi du le ko ta po kan challenge don lo mi ati ve tani adik rang maras ka sei chu keini mizo ho hel hol mo kan Mizorama kan chief minister te kan minister ro te MLA te ho ai hian environmental awareness a chuan India Sarkar an kan ho tu te big takin central kan ministry kan ho tu ku an changkang em mini ka sei chu heta lo hala akanga kang thapo popa kut kan beng durang chi te hi central vai ho changkang India ram mangai tak ho chu oh very sorry kuch to karna padega mo you have to do something anti don thuni chu wangin Mizoram forest ti chedamo Mizoram tribal hovina kan thune nang chi kha ron ti buaya ron ponglak an tumlawa chu wangin pulal du mahian ramashal Mizoram shal kan ti di mei mo ani dan kan sengo chu wangin ta hen ka sei chu MOU ha memorandum of understanding kan ownership and transfer of lands shall apply to the state of Mizoram under the Legislative Assembly of Mizoram by a resolution so the said then ownership and transfer atia forest asilong ni land ani tan hi land masaka soiron se to anghan forest ka land omani chu wangin alle na ramo kha forest ani tla do wangin forest ka chu kai nei ve thowa chu wangin intifel ta good boy good son mo good boy angkhan an ve a ngani po arara sei pu do mata ho sarkar hen do am thala central an dil chwa thela china wangin dil chwa ve na chang cham hai sar tu lo de wa po an state a han ti chawa ni kan lo pas ve toni hi an ti vel ka an chak vel mai the po ni sila atha Mizoram ta na thathot
avansen chu heng mi an hemi anon siam na chan hi chu ngo lokin on sang han ka thier pum lo ko lo thei lok an pas na chan ber la ka kan sei lo lok kan lo fa ti chodro lai hian maram le khalaya forest ho kan ti khoist kan state a hian international boundary a kanom ta Burma le Bangladesh min karche a heta principal act section 2 principal act the Conservation of Forest Act 1980 a section 2 ami kha tiang hian thak ani ang titani one pay mo lawa 2 a hian 2 Roman number 2 small letter 1 2 3 kan sei chho zu danga khang heng at noi kon sei ho te hi khalai forest a khan engeni ka tiang I project amo malak no tur omani chuan forest po ni sela engeni helai hian phalna turani engeni project ti boilo turin I phalna hi turani heng ho te hi special activities bi kan ni e heng te hi chu project ti khotlai khobin ti lo tur thini tani chu kasron sei cholok no tin poi mo de ko lu lo lang zok chu kan sei ya helai kon pui tanga sai rang kong cherlu tu achang NHIDC achang Mizoram PWD ti kolvel po kha mandul kan NHIDC an executive pakhat to sei puya tin asai khadi po ka ti puya Mr. Changte atak chuan land acquisition problem omati land kha acquisition ka problem omatu na pai rel lokala vairang te ka te ngana ka sairang nu ho chang khat mo charang chung chang khat chuanin an ram kha an la acquire mumal lobani an railway lampang chuanin Mizoram State Sarkar Kala Aizawl District Kala ka chon peto nge ya mase an mani khan an la dong lawan ko la lu lova an don tur kha midang en lo don sak to nge kon thela ba en pot hem Mizoram a chon magdeu men chu ta chuan kan paisa tur helam lo wangin rel kong kan kon don te kon ti ni mo khating khop khat project pula thanona sei compensation nam kan nia compensation tuil tuk nam kan nia se fortune angin compensation chu zang na domani zang ti na lo pon compensation tam theng ber kan dom ti thian mo zang ti na te khala ngaya investment te khala ni ve pot te ngaya ma se zang ti na lo po kan compensation kan la tani chuan chu ta chuan hilai kong chho har sat na po kha len acquisition kha appending rate ko ni len acquisition appending chuan antinan I an project kha voini hem project kha soi siam taila sakni somni panga khan chumi chu ngeni a cost ne har san ne chuten khateng mananianga ta chun tizong kan kalanga kan tenga chu kan mo ati an chut ne ka project kha forest clearance awang hian low pending rate sta sela tuna kong kha NHIDC khan analak mai thelo wang ten le ni thlak be pakha chu I helai kong chau anti himo kan main line compensation ram pakhatan compensation mi panin la don ni chu la ta la ni chu pakhachu ram intinei tu te karamalom ti LSC mo pili ko patam ni ve khap ko bisi passport ni ve khap kon unlock unlevel thowa chiti rural chuan forest department Ministry of Environment and Forest akan ingene net payable value te mi NPV ang chi kha an pe vele thoni asa thak je chu om je chu heta kan seng khan reserve forest ani chuan loni ta sela Ministry of Environment and Forest hovina compensate brahmaniya vine an mania khan diversion mo khamiram kha kongpian le don chung khamiram item khatenga thingan ti che tur hong chi kha khoi muna mo siam le nan forest department kha NPV anti khan pe ngai tani chu forest ram ani khap chuan ma se reserve forest po ni ma sela Mizoram ma chuan ni malin ram LSC kan lo nei le ta treu mini chu phim je chu kan state sarkar khan adan le du ngai to me lewin andu sak zong khan leng pe popa ka soyang khan chung ho an pe khau te po chuan malak po om lovin I
LSC nia LSC ni hian compensation tam dewa land value on chok tela ti awang kha kan LSC chho to kwal ve ni ka soi nem lo nga ka tel ve lo wang la ka du lo zong tak ti ni wang la kan soi du la ta ka chu heta land acquisition a boy kha ka wang thina wang hian he amendment hian siam ni ti ka soi tu mani tribal forest samo kharon ti chet antum anilo an project ka kalpok pop sela delay lo sela tuna po chu naktu ka mineral exploration corporation limited MECL te GSI geological survey of india hotena helaya one day seminar ne sanchu rare earth materials donian ringani themi thente chu exploration tanaron seitalani antinan the central government may, by order, specify the terms and conditions subject to which any survey, such as reconnaissance, prospecting, investigation or exploration, including seismic surveys, shall not be treated as non-forest purpose. And then, from Kaldonta Sela, MECL in Amo, rare earth materials, rare earth elements, Ronzongin, Bomte Halin, Tinkelo, Kidonta Sela, forest clearance, and Nailo, Juan. Objection kan siam donani chu forest clearance ka pek zung tur mo mumal ta ka te tur anti nan chan po ka khate kan chen nu lai khan china in I chenoma lo lai chu nga chin state lo lai chu don parma chumi chu kan in pakol ve lang ti dal la ba ta ni tuna ansoi hi mi conservation act mo forest conservation act amendment ina asoi tu mo khachu khang zung kha forest clearance ki olsam ta ka ne ya chu mi mal ne na mithil te thei ne na andu thala forest kha diversion ti zung tur ti lam pang akok lo strategic india ram ta na poimu ang chi activities sa chuan ni selatini tin kan soi wal em pa chu lai hin je ve a look na kan fiat thiam lo lai ta ka chu me tani chumi forest tuna kan se forest ho po khalang ta sela theni such forest land number 1 as is situated within a distance of 100 km along international borders or line of control or line of actual control as the case may be proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security planning. Hlauh hi kan soi Hlauh siat lai tak ni le tani heta soi chu international boundary atangena mo line of control mo actual control mo atanga km za chung lama india rama chung lama chuan kham pharsana kha strategic linear project of national importance at the time. Hey, them take like that. And India la China la don't pass. Mizoram Matran Benga to Napokansia, Lempi Airport at Indian Air Force in Mrs. Auckland, Bunetuma, Hating Chekan, Kilai, Champai Vela Ken, landing more jet fighter for Tornado to Teka. Lo siam don ta sela chuan lo siam don ta sela helaya khan forest ka concurrent lease ani wangin state sarkar ka ron ngai ve don ta ni state sarkar ka no ati ve tla chuan boi thak don ta ni chu wangin khalai ta khan thil ti har sam lo nan helaya hi chuan pa sung ne sti mei zo ko ni khoi company inamo khoi mining company inamo hydroelectric power amo engamo khan national importance ani silo chuan anrom chu thei chuang lo chuan kan ngai to na tu chu nationality chu indian nationality chuan mizo christian indian tribal ho tan pon apoi mo ni tinani al lo thona ol samdewa tu te mo company sum do na indu sakna na pek zum ong chi khanilo ke rulu ta phe chonin national importance le strategic
strategic linear project ka sila ka tin dam sila khang ho ka chon in tin company ang nilawa India sarkar ang hlak na ka chon nak sengji kong lai ta vakani 4 lane 2 lane lai ta kami cover nang khan tin am mani to pokan han sinta sel chipa selling kong pe so pui lu nom lu tok tor ngun ni akan state sarkar lai don si le ba tuna kan seng khan national importance ho tur kong te kha tuna kan thre to chu Mizoram chim mar zongin tlang dung pasari velona tlang dung te neng kong khur seng sum mai sala tu chu awal san don da kan tan tha tu don ta di ka soi do ni tin hela in kan soi le du pakhat chu MNF ka ve zeu le tu a pura ba ro moi tele soi tu tele MNF ho sim na soi thina chu memorandum of settlement Mizoram accord hi an soi pu memani masa apui khot lo ni ka soi ni pisa ko da khan he tu na hen he kan ni ve kan je ka mo ku pisa ko ka ne ya pisa ko da khan pui va kan je lo tu na kan soi len be ra kha mo 371 g kan nia 371 g ai je ka chu tan na kan lo ko la i lo 371G. Hey, dan mo, takhan ijek tani. Takhan kan soi do chu. 371G of Constitution of India chu special provision with respect to the state of Mizoram mani tani. So that one 371G A small a sub number small Roman number small number 4 akhan ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless legislative china ka soikha aram tile thotane ownership and transfer of land ditro chu MNF ho hian hei in soi theinan takan manga land kan ti hi ram kan ti te ownership and transfer of land ala ti chau zo ka heta chon 371G ai chon Nagaland ene lo kong Nagaland ka 371 ene tani lai kalai ball na sakhop me hello notice how chu min ball ve shima central khoni chetur chu Indian tak tak lau rula thinu la ti tak me Indian ai ngai ri lo kan Indian chau to dona Indian kan to ro wa sengkan India la kan zor to ha chu bangin Indian thami hel ma soi sel tu ni lovin mo zo din sangam man sana ka ting do ni Indian ni lo mi ngai soi ka ting do ni din sang te ang ni lovin mo man lo mai tha mo lo se tiam ni chan ni lo ngai lam sel phim thu me me ni ka Nagaland na 371 ya thung chuan ownership and transfer of land and its resources ti ani ownership and transfer of land and its resources khat Nagaland piece of jan soi bi ka resources atelani Mizoram ma chuan an soi talawani Mizoram ma chuan in ngan soi ownership and transfer of land and resources atelo chu wangin mitam tak chuan MNF ho dem tu te chuan Nagaland tukin kan soi 371G yan 371A hit lo to continue maro chu apui lo ve 371A le 371G ti ka soi do ni chumi ka soi do san chu Central Sarkarian University the High Court the kan soi chu mo kan ti constitutional state ni ni turin aziak dei to kha ka kan ram froi tu te kan tribal leader ho ba kha an thiam na le an na khalo thuk lu tuk big vak lo wang khan lom takin an lom na mi lo bol to ni tika 1975 an naga hon bola 1986 an mizo ho bol le MNF ho en sian hon bola ma senga tinga kha apui lo kan din chan chu apui lo em de senga sela lo nga apui lo ni chan chu china kan ti apui lo na chan ki han soi zo sela kan du to nga ilo endo ni chon hei pusia ta chang te han YouTube channel nei ha ta ilo en zom vengin lo ngai thla zo manga hei engkim mai hiziakin in chop arap maya heteng na nai chungai thlak te ponom big nge ni 7 schedule kan tia chota chon chita kan sei state list
union lease concurrent lease om ta chuan state lease chu state in a thunei nan ane napi central in a dan po siam thailo aron tongpong nong thailo khani ta ni 371G khom lo ina mo ram khalo boi velo ta po ni se Assam Gujarat Andhra Pradesh Kerala Himachal ho nei ve kan share lo ngo chuta chuan state lease lease number 2 state lease entry number 18 hi no hey entry oi nan kan entry number 18 ka thasin khunia entry number 18 na chuan land titani land chu state list ko sei ka state in thunei na an nei pum lum na ni chu wangin state list ani ta state list khan 18 entry 18 khan land, that is to say rights in or over land tenures including the relation to landlord and tenant and the collection of rents, rather rent transfer and alienation of agricultural land improvement of agricultural land nitani heta asoi poi mo em chu 371 g te kan mani na MNF women soi the kum som ni an sol cho ve an lom ve zat lom to lo se ka do MNF ho pechon remne le mon ni remne ni congress in lom sela tok chia chuan MNF ho chu zak sela ngui sela chok du thin lo sela black day ti sela alpha hobina ngani alpha hobina in siam hotel alpha hobina 15 August black day pong hen remne le mon ni kha MNF ho black day pong to ro se ka ti chu chuta ka soi thum chu Mizoram 371G chuan land land and use resources at the lower and think about it Mizoram come chele lo ko kan tui ve sia zanin chu prepare no la mara chu prepare ba ka soi hen kalo tui kwal to thina zungai thatu pon no fithiam la Nagaland Ajuan 371A Ajuan ownership and transfer of land and its resources Chungchanga Central in Danasiam Taylor. Tiene Nagaland Pui Devin in the Thay Devin and in Angaive. No, 1975 Velania, 1986 Central Sokar in MNF underground Howard Dorlea. Nagaland ang GMM resources kan tel du lo chiti khati anti khum velan no mis shada ho chelan chon popular deng ta ho an dil ve thawon ti resources kha ma sa min lo bo na salu tu kha ang mi kom khati mo le na ma chin kun kha hi 371 edita 371 G Mizoram se le kan Mizoram ma chon ownership and transfer of land there is resources at the law Kami te patni belkhom mo Nagaland thazok nga is resources tel poka engani lo je ko sei dun sen chu Mizoram chu soi lo Nagaland sangjok puijok an sei kha state lease 7 schedule mo union lease state lease concurrent lease ti an soi neu na khan state lease entry 18 khan land, that is to say right in or over land tia ramatia, that is to say a right kha ani tuni na kha in or over land tani in or over land je chu a forest te khami ram chunga thil lui te thingkung te la thil dang reng ram ka khami le in na te ni in chu le na mati chu le chung excuse me Lane Hui House ang ang chite po ka state tai anivekalo anivekto simolom ti kasi duni chu wangin Nagaland te po neng kan MNF te pe chu hanin sei thei tu ni lawa kan du ta kanga ti khanin ngai thlazom dui na mani chonin pushe da chang te channel a hein lo wa kalanga in lo wa thira ngai lo wa ngai thladon yo engponi selen acquisition chungchang te poron soya tu na te po hi kong chia te kan ti thin tak nangin NHIDCL tan po a malakan harak tak na thin chan hi chu land acquisition awang te khan mo ram engem bo buai fel lo mo wang te khanin duangin ma han la theilowa mo
khatiang zong te kha aron highlight a eng puni se tuna Forest Conservation Ammendment Act 2023 mi then khatina anon soi enge niang lengpui airport eta Indian Air Force kutalan kan ti deuh tuna chon tumna tak phejom le to chuang lovina langa khatiang chi anga te po kan lo analyze a thil ni thei ang kan lo soyang chi te khatiang chi ang deuh hlek khamin ti hrechoga tuna po hianin Forest Conservation ania conserve ania mo conservation ani khanin ramngo ti chet top lo tur tin ani chuang lo ti te po haron soi tho pushe te po hianin engponi se hey Amendment Act 2023 hi kan ram ta na thalo vekang kan ti thei lo ba kan ramina ma ason theina tur jok tam tak kha omani ti kha aron chiang ta tin thil ol sam jok ta na te kha om ve bokani poni se mit than katina rilru mak sak deu kan puwa India ram heta central lampang mo union lampang ina thune na pum lumaron nei chon thalo zonga mang turang tlata kan ngai na te kha ani don lova nation mo India ram pumpui ta na thaturanga thil anon tia kha hetilaya kan lo adopt ve kha ani mel tareu mai ni hengponi sela hemi chungchanga hi chonin a Hlauh pol anomanga tha ti pol anomanga thalo ti pol anomanga a Hlauh lo pol te pon anomanga ta chonin mi hring ngai dan te kanin thak sak thei ho lova maro chu chiangrenga chonin kan opposition then khat te hi chuanin constructive opposition di kan tum tuti thin ma sela ZPM sarkar tiratanga voini thleng hian ti teng kan opposition thin shim kan ti teng zo kana political game kan khel dana hianin nia thil chu analyze thei vekania a that lo na soi view du point soi vek thei thileng ki ma hian a that na soi du point soi view theia ta khanin ruling line na anlo soi peng mai lo oppose vek mai hi opposition na mo kan ti tlat lai hi a boi thla kang reng khatia poni sela Forest Conservation Amendment Act chu lo soi boin lo hot view ma se assembly session chunga te kan han adopt phot chu nia kan ram ta na tha nge thalo ti chu kan la re chho meng chut lengpui airport chungchang te po a chiang deuh chuanin an siam tran dona te kha chuanin chu tiang chu thil thleng thei ni chu tiang chu thil om thei ni he lengpui airport ron om tur hi airport siam hi tha kan tilo ti khanin thil om thei sang khan ron sei mara chu voini thleng hianin lengpui airport kan mang tangkai ziate eng alo ni lo ziate mo an soi lo omang emi lo ni lo ziate chiang tam tak voinia poladam kanomin karinga khati zong kha tuntum video chuni sela hemi chungchang Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchang in ngai dan te comment section a in lo sei ve da ni